nirmala kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel tikon kaler mi jidid mi de konaling mi pilot an 18 content malte pindian re which ka so Sudan ka kwi mal ka me chatan ka ron kina dangaro wal badek take mi pai kanalat mi jidid kwale kujeno dong mi ma dong de ro lot ke chro do blot jen jo ma gor no banyo ga yekelo kan kono ni amre ler kana me mi jiram mi jidid gor jen wo jender subscribe kade notification bell de je twan am gor je ban o de thank give being body jengun chit ke give de je jagbo tele jurek you can do that so men ban lingwa same ta dan na tukum so Sudan ke jen gwa same ka ta dan teaching tikin ke jere which ke jupa ta dan chiang ke je along ke kerik dial konilat ke kirma yadit bana jo me bana je link do brana shalat ke je Nate intimal pindian lat kenen go de kwar ayo techa yen de kalon bature kel beja nywaga yekel ramkel mi very powerful long ke take along medit ketin kona lat karodian wuda me ramkel kanitin kontin take commercially reconstituted kini rekonin take peace monitoring mechanism ne rekontin timal te pindian tin kwa kum South Sudan kwa je monitor ke gui kenetin ketin kona lat karodian jen shale George Agrey cha jela chairman ki chairperson ka tin kon lat ko din ku malka shala do nene de kum so Sudan la bondial kum kirma yadi de men kum Dr. Machar SSPDF kene SPLA ayo de ni ken dial de kan korre kan kapchong de kan mal de kan moy ka gwad me dara ben gaja sharaje mo cheje kwen chela do kirma yadit der netin kondin cha yen la kwar spele mayo te cha yen wal ko te michi ka pai de ka yiglon ka gorko ba mal ba jeno mo ko ngod ba re yen ka chela no shimala mo cha je bujek ka bi we dan ba te ka reg midit ke betel mal ka kuje mo de ka yiglon cha jo me cha je kwen shela do nene kan pedang rundang bakelen kontin chana yen gor kon mal ke chana lede long ano de je bunyon ka gwan mi chek mi shit kan me shagwa shirundang bakelen chan let ke shikan de shwabang chana je de goron de kon we dan de kon de ka je ka kuje mo kan ne kontin la high ranking ka opposition party ala kuma spele mayo pin Dr. Riek Machar ka lonye kan dial ka pone Dr. Riek Machar ba alonke ka bu gwada danen ba mal ba jiblatin ko tela mal me de lat ki me de lat en go te mal me gorke kaniden kono kwa mal lat ke jogdien ka lwag yen ga ke ka dol yen ka shuda me che la de no de ka yigloin kan dial kontin cha yen ngai ke jene dial no do bdan yen ka Dr. Riek Machar no gwain kenije ka shab machar laka ba kirma yadi no baje yen ke je kon me le ro da re week nasir ko reji to kam jiten bor kene kume kirma yadi de la SSPDF to ko korga me shi point kirma yadi che logo no be national army ki unified force no baje las let ki baje nangre week ka nasir nyen gwade dan shi tidial chi rodien shu to gon gwade mo cho jangne de ka shu Johnson lun kene wuri shal ka kwang shora le cho jogono biya de mo biya janang ka biya de dan tere which ka nasir mente ka wi yara di biya joger no mo chwa guje no shejen ko ka gwade dan ne kan raj monelat shi community environment ka nasir shi ka nyen ke de ne ka ne ga tuchup ko ngwan no ka kore joga jene shari ko skular no kene ke jen men me bude dan me to kwarka la wuri shari jim so dok mela governor ka malakal men me ben ko be mal be jebloiten kam de ni kanete konti la jiwuch chwa mala mo chwa jelat ka chwa por mi chwa jelat no de ni ti ba ga blo jok ba national unity ba national army ba je no ngwa dan ki ba no re week nasser no mo chwa no ko jiwuje long de no ken kirma yadi de lalet kirma yadi ka calculation de ki do bana chira leka gore jen wo be kuma spele mayo be je bata jen dana che guj che bom kwa dana bumno jen re win diala to cha nasir karwade re nuare ka jen gwasame nasir kana panga kanitin kon tin che bom tin te resistant medit ka kuma kirma yadi de shin war shiga nak re wich ka juba ka 2013
antama mi ci do to gane ke bana ka boma no be di je be jaga jabe ben wich ka cha jogo no cha gor a unify force sabe mi combination dung Nuer dung jane dung tat dung equatoria ken do di ale ko kien re wi ke so Sudan ko ken de content chala do de ka mal de ken no ameno de me je ga kebo she ne de kono chala SSPDF chi ngane kono de me ke ko SSPDF a combination of dung jane karwade kana ne kono chicken ga kok ka ngad ne ka do gol but 100% can jang at kono te ka SSPDF so jala get tribal militia jejen bor chwe chulok jenem baka nyot me bikana ngaje no na me ye kuma kana ti gane te la let ka kor gwade dani chi kor me to kre which ka juba ke 2013 karundang di te kon te she ladamo she to ka me chi kor me je to gwan mi ne ri chop ke kini te kudang wan chi kilutin tu cha na kare koredan chu to ko chikir ma yadi chene dorke ndial ka jang chega mat gwaskel chega combine chega le la kene it konen chal ke SSPDF ajen ku kana chol re ke national army cha jo na me national army titi ke jang karodien so one ethnics misalan ya gwakel ke ethnics mo ke doro mo dor jan so ku mo cha gor unify force radien je nya ka marial ka je ka je ne dan chwa chu nok ji ene content quality le peace monitoring and tam metigu de meten mi wi contour de gwada me kani de kone akula kwa ko ba transitional government ba je la let mi ba national army ba je la let ke je chwa unify force chwa chu ya leka metidech dung espel mayo tetin ti de den kirma yadit botetin ti de ne ndon wanda ke tere wi ka Sudan na mo chwa ke chu ya leka ame gul kira lan medan gore jeno mecha kendi ni dial tila de ni asfele mayo mecha lat gwatkel da ka chu zum ga dial lo de kan shwane ka jen dan ler chimne ni mentama equatoria mene wi dial konenti ke juba chig de fa ko ken chig dwal ko to kum Uganda teten wojen dan entama mental ne ri defectin tande unity tande greater upper state special greater upper state kene western equatoria gwadan ti belende nithin ne ti kan ke difa kan ko hukum ke ma yadi ko nan kan ke gwadan ti Uganda ten ne de content ti ke juba shiga dual so chiga shu surrender special most of them ke ji equatoria bolong tin daga central equatoria duno ne ti ga western equatoria la belende ni taram chi ti ka so agenda na share le ke ma yadi no montem mi ngwan shi ku beje ko gwe no things baka easy ne point ke me yadit che ngwa ku beje ku tel gwana nga jetin shoyro chu gwe no be doctor machar beje yene jala solution ka jamo gwe no mi che je yen ka che je woch che immunity da che je woch alo che asfele mayo che je kot karwar shi mata par ko la ta me ba je kwanya la vice president lip kan war gamme cha gora par ko ken je kware be ja approved ngoda kan doctor machar tel mi chene tel to mi chene lebni mi kwa je yen shu mena tema ko ran ba mi lokaji ba dur ba je ngai gwa dan ci righten tel mi shikana ne kwen tel mi chene larba jen yene dan sha yen geje kire tema ku ko ryo ko radamo je gade gwa dan gore je ko kuma sel mayo dalken ko donde ko to ba ci men ngai yene me changi kan lar no shikan declare no be war bedeten but right now ngura not yet kan ngaje gwa ngumle rode keke but en kim yadi yala de je kone be kuma sel mayo be jo mark no bukuma swele mayo brode like jok bikir ngani odong shi na jo ke shejen ken ya swele mayo dwale ken ko sha kweren cha je yen re which ke juba we ken no mi chete kam chi kan la de lam di de long da to ko dong de kweren de mo kere re wujin winami anyok chol ken re kona la peace monitoring ba de metu de metinen no de ken tara de malbin ga je de ken re laka ajen chi ken ler ko la wala no te ken kirma yadi ko de malamo de je jatu wano ko ne ideal all the parties they can ceasefire they can alert no do no ne kon lem kalongo de ceasefire they can capture kum kirmi yadi ko kan de content la jitwok ne tin non ka kum Uganda re which ka Sudan ko be aspele mayo be je bitojrar ka be Nuer dial be ko chu tojrar na me je nana go de nywa yekel ne de tiete mal pindie ne shigala no bi chonkel ka bi ken mal bi ken jatu wana ban ku gini manan le ro ko konintin be ko konintin be batega some development bi talk dong da to ko de jelu nya kan machar kana ne dial ko ne ayen kel ke dong da to ko dong de jawoj bo rei kumaka kana mo be country South Sudan be jeloch re ke medini jen duna mangai ke long ka do badana cha je analysis ne ko de la ngwa kana gwich cha guje no shikima yadi cheje bichap chang baje chap ngude visual ka me par call a temporary
position manana tetin ko jen charger reject already community ka charger reject bo espele mayo de ni kendial me motele ja force teme me to core yang kel ka jin mi kul tika force mi to core chi me chala tabande ngaene aja nong de kul ojena tika power baramitel power chi kire bino kid no go ram tika power so without him tele power a useless job ka kir me yadit so ramana be useful jen point dr machar nyok so jen danen gore de nywa ye kelen bi ataga mal nywa jeni ko ken ka shwaje peru jeno bi subscribe bye bye